Te ora e te iwi e haere ake nei I te karere, ko te 15 o mai he, te rā e tohu ana I te ruarautau I te pakanga nui o te ika a Ranganui I Kaiwaka, ko ia te pakanga nui I te hītori o Ngāti Whātua. Nā te roa o te rārangi tatari kia whai I te makatititanga o te puku, ka tahuri etahi ki te kimi ara anō, e whai ai rātau I te puku I te ake. Ngā whetūpi Ka noho tahi tātou ki te tokorua ko rongonui nei ki ngā pai papori ara ko ngā manu tioriori o te kuru marutea I te putanga mai hoki o te kōpai waiata mo te matatini o te kāhui maunga. Nō reira kei ngā ringa hāpai I te ora, hāpai I te oha, tēnā koutou katoa. Ko te 15 o mai he te rā e tohu ana I te ruarautau I te pakanga nui o te ika a Ranganui I Kaiwaka. Ko ia te pakanga nui I te hītori o Ngāti Whātua. I mau ake ia te o Kiwa McLean te hunga e whakahaere ana I te rā whakamaumahara ki taua pakanga a Pōpō. Koe nei te whenua I maringi ai te toto e ruarau tau ki muri. E nui te wairu e roto I tēnei hikoitanga. Wiki atu, wiki mai ka pātata hara mai ki te rānei o ka tino pā te wairu kia. Ko te ika aranga nui te pakanga I tuai ki wāinga I a Ngāti Whātua me Ngāpuhi. I pare kuratia ai te hiarau uri o Ngāti Whātua I ngā pūrepo a hongi hika me tana taua. Nei konei, tahi mano. Warurau, ruatekau mā rima te tau, ko hongi ka tau mai. Rima rau ngā tāngata, e rima rau ngā pū, ko ngā tiwhatu I tū ki tēnei taha, ko tahi mano toa, e rua ngā pū. Ka tutu te poehui konei, e whitu te kau, I te taha kia ngā puhi hinga, e toru rau kia mātou. Pūrangaranga ana, ngā tūpuna mehe ika. Ai marika he rā whakamahara I ngā tipuna kua riro, engari whakawātea hoki I ngā mamai kua roa e pānei ki ngā whakatipuranga. Ko roa mātou e rongo ana I te kōrero nei, mō te pakanga nei, no rere kia tai mai te rangatahi ki konei, kia pā te ringa ki te whenua, kia mōtea tia ngā tūpuna, ka tahi te āhuatanga hirahira kui e tēnei. Takarawa ki te reanga mā tātahi e pīkau nei I ngā haepapa, kia mātua mōhio ai rātau e harate nei I te mau āhara, I te whakamau rānei kia Ngāpuhi. Kei pōhehe he rā whakamahara tēnei I te hara, engari he tuku e ngā tangi kia rere, engari ko te whanaungatanga tonu, te mea nui kei mua. Ka pōhiritia hoki ngā minita kāwanatanga me ngā tari kāwanatanga ki tunga ki tēnei whenua hei a Pōpō ki te whakamahara I te parekura nui nei. Engari ko te wawata nui ke atu mō Ngāti Whātua, kia tīmata ngā whakawhitinga kōrero e hoki mai ai te whenua ki ora taunaringa. Me noho tahi ngā rangatira o Ngāti Whātua, kia whairautaki, kia hokona mai e ne whenua, kia hoki mai ki te iwi. I ko atu, ko te whae o te ngā tūmanako e rua tuatai ki hoki mai te whenua nei, tuarua ko te whanake tanga tonu, tanga nui tanga o Ngāti Whātua. Ka mutu e matapae tia ana tōna hiarau tāngata ka tai atu ki te whakanui I tēnei o ngā rā ka tāmoko tia ki ngā whatu ngākau, o ngā uri whakatipu. Te Kiwa McLean, te karere. Mō te wā tuatahi I whakatūri ai he hui taumata Māori I ngā rā e rua nei ko te kaupapa ko te kaiarahitanga. I reiranga uri Māori ko eke nei ki te taumata o te tāhuhu rangapū, o te toihau, o tira o te iho pū manoa, e toha ana I o rātou mātauranga ki te marea. Ko te matū ia me pēhea te whakapūmau I te ahurea Māori ki ngā ike o tētahi pakehi, o tētahi umanga nui rānei. Kei Timothy Chakiwai, te roa ngā atu. He tuatahi tana mo te motu whānui. Kia whai wā ki te kawe te kaupapa a Māori nei. Haungara I o mātou tūranga. Te whakarauika I nā mātana, nā ranatira o te ao Māori ki te tuku kōrero. Leadership, I think, innately comes to you when you're Māori. There are just some
really basic Māori values that if you're living it, tend to be perceived as leadership. Nā wei. He tauri te pia ngā taumahatanga ki runga i nei rangatira nō rātou e pīkau ana i nei haipapa nui e Māori ai te tū i roto i nei kamupene Pākehā. Kia kite te marea ko ngā wheako iara mo te Māori e ako ana ia kia tū hei rangatira. Māori go out and look after the planet. We look after each other. We share. We uplift each other. That's leadership, right? E rite ana rātou ki te whao i te ara i roto i te ao pakihi. Ko ngā mea hau e kite ana, ko te whakatīnana i nei kōrero, ko te whakarautaki i nei kōrero, ki ngā taumata tike roto i a rātou kamupene. Hauna i te ao pakihi ko tēnei hui na e whakapātaritari ana i ngā kamupene e rapu ana i a mātaurana Māori me ngā uara o te kaiarahi Māori. These are not just buzzwords. These are not just things that can be implemented on paper and tick a box and so forth. We really need to help educate and connect non-Māori to whakaaro Māori. He wāno manae Māori ki te whai whakaaro mō rātou mahi, he hata rātou ki o rātou hapori. Me te pātai nui, he hato koha ki ngā mokopuna e pihi mai ni. Koena tētahi aronga, tētahi whakaaro i mai ki te ngākau. Nō ku e kimi nei i taku ara e tū hei. He ringa he waiwai mo taku whānau. He puna mātaurana hōhonu i tō haina. Ko te manako kapuawa i he ana matahau ko nai Māori e ārahi ana. Tīmoti taki wai. Te karere. Ui, reira hoki au i ngā rā e rua nei, whakarongo ana ki ngā kōrero. I rawe tērā hui. Nā, ko whakaritea kētia te maha o ngā makatititanga puku ka tāia i te tau kotahi ki tēnei whenua. Nā te roa o te rārangi tatari kia whai i tērā momo pokatanga ka tahuri atu etahi ki te kimi ara no e whai ai rātau i te puku i te ake. Tui atu ki te rārangi tatari roa, ko te taitai o te utu. E māramāna te hinengaro ki te whakataua etahi kia haere ki tā wāhi. Tērā tētahi whānau Māori e whakatikatika ana ki te haere ki te whenua o koru, ahakoa ngā mōreareatanga me ngā werohanga. Hei tā rātau, ko ia te ara e tika ana mō rātau i te mea kāore te pūkoro e patu arawatia. Kei alineni tui tupou te pūrongo. Neke atu i te rua te kaumano tāra te nui mo te utu kia tāparatia te puku ki Aotearoa. Koira hoki te take ka haere a heni te pono tārai ki Turkey mo tēnei pokang. I te kāna neina, ara ke te roa o te rārani inua kairuna i tērā rēhita. Ko te wā, koira te utu, koira au i titiro ki tā wāhi ai. I kia mahi ai i nāinei, kaua te tari mo te toru tau, whātau, tā, kuaku ia ke au. Ki Turkey he tite utu o tēnei pokang, he mai moa mo te hunga Māori pērā ki tēnei wahine i tutuki tēnei pokang ki reira. Surgery itself and the care over in Turkey was amazing. It was like one day of just doing pre-op tests, the next day is when you're preparing for your surgery. Engari he mahanga tūraru ngā whakaiuaua kārepe he tiakitanga amuri iho. He mahanga mōrearea ko te haere ki tā wāhi. Ko te mea nui, ko te kore mōhio mo te mā me te aku o ngā whakaurunga o ngā huiupere. He haere ane i nei tāngata me ngā pukenga. Hei tā tākuta Lance O'Sullivan, me matāra te tangata i mua i tō wehe kai ua te manaki a muri iho. Still get the support with, your provider in Turkey, but here, unless you have a GP that's really supportive, it's like, for me, just my experience, I didn't really have anyone else. Heoi kei te aki tonu ngā rōpu i runga i a pukamata e kaha ki ana ko tēnei pia te rongoa pai ake. He nui atu nā mai wiwi tana a whānau nei kei te pēhi i a tātou. Me taha tātou ki te whai, ki te ranahau, ka whai ake i tētahi huarai ai whakaora anō, hei kimi orana anō mō tātou. Aha kua te rongonui o tēnei pokang, me ranga hautika me whakarite pai i a koe anō mo te haerenga ki whenua ke. Lenene tui tupou, te karere.
E whai ana a Ngāti Kahu ki Torongare, kia aukati te kōti i te hia o Noke Heights Limited, kia whakawhanake rātou i te whenua o Noke. E ki ana te iwi ko ngā pūriri, kei te pūtake o tā rātou tono ki te kōti. Toru te kautau a Ngāti Kahu ki Torongare e pakanga ana kia tāwharautia a o Noke, he wāhi tapu whā io kia rātou. I whakai te kōti tai ao kia tāwharautia, engari kua pīrahia tērā whakatau. E tahuri ana te iwi ki te hapori kia tautoko, hei tā te iwi ko ngā pūriri kei reira e tū ana he taonga he tapu anō hoki. It'll cost, 50k to go in and protect those trees. So we're hoping the owners will promise us that, and the community katoa, that these trees will be left alone. Ko te wawata nui o Ngāti Kahu ki Torongare, kia tau te korowai o te whakaruruhau ki tō rātou whenua tūpuna, tai atu rā hoki ki ngā pūriri kei reira e tū rangatira mai ana. Mai anō rā e te iwi hei muri i ngā whakatairanga, ka rongo kōrero tātou ia Huhana Linden o ngā kākāriki. Me tēnei. Ngā whetūpi Ai marika, ka noho tahi tātou ki te tokorua kua rongonui nei ki ngā pai papori, ara ko ngā manu tioriori o te kuru maru tea, i puta mai rā hoki te kōpai waiata mo te matatini o te kāhui maunga i tā rānei. Nō reira, kia mau tonu mai. Hoi anō rei tiwi nau mai hoki mai ki te karere, e mata ngurunguru ana te rōpū kākāriki i pōti whakahe te kāwanatanga e pāna ki te pire a mema a Huhana Linden. Kia kaua rawa, he inihi whenua Māori anō e riro atu i raro i te ture Public Works. Wai mari e tātou kua tai mai a Huhana Linden ki tā tātou hōtake i nāianei. Ki te whakamohio mai ki a tātou i ngā āhuatanga o tāna pire i pōti hia i te whare pāremata i te pōra a Huhana te tuahine te mārei kure. E mihi ana kia koe, tēnā koe. Tēnā koe, tēnā no taua. Tēnā koa, kōrero mai mo tēnei pire, me te pōtitanga i te pōra. Taku pire e pāna ki te Public Works Act. Roa ana te Māori e hamahamangi ana i te kāwanatanga i ngā kaunihera ki te riro whenua ki raro i tēnei ture. Nō reira, ko taku pire taia āhei te Māori ki te whakai, ki te whakakahore, te tango i te whenua ki raro i te ture Public Works. He māmā noiho. Engari, i roto i te whare pāremata nei, tino whakahe ngā mema o te kāwanatanga ki taku pire. Me te mamai o te... Mahinara Act, me Aotearoa tuatai. Me te pāpauri i te rongo, i tō rātou kōrero, me tō rātou kino ki te Māori, te kore whai whakaro ki te Māori, i enei rautau e hamahamangi ana, nō reira i whakahe rātou, engari e mihi ana ki te Pāti Māori, ki te rōpū reipa e tū, kaha ki taku taha. Hea ngā āhuatanga o tēnei ture Public Works, i te mea, mohi anau, mai rāno i te tau tahimano i warau rua te kau mā waru, tēnei ture e patu ana i a tātou te Māori. Engari, hea ngā āhuatanga o te pire nei, e patu ana i a tātou, kia ngaro ai a tātou o tātou whenua. Me mau mahara tātou e pāna ki ngā taone, ngā ririwai, ngā rori ki roto i ngā kāinga, anō ngā whenua mō ngā kura, ētahi whare krakia hoki, ka tango mai te Public Works. Nō reire mihi ana kia Patricia Grace mā, i tū ki mua i te kōti tai ao te kautau ki muri. Hore kau tēnei te kaupapa no tērā rautau, no i nāianei tonu, nō reira ko taku pire kia wātea te Māori, te whakai, te whakahe. Ko te raru o te whakahe o te kāwanatanga ki tēnei tono mo taku pire, kore taia te haere, te kuhu tēnei pire ki mua i te komiti whiriwhiri. I reira, taia te Māori ki te whakawaha i ngā wangawanga mo tēnei ture o te Public Works. Me te mōheo iho, kei te tono te kaunihera o Tāmaki Makaurau, kia whai whenua rātau, whārau heketea, taku mōheo i puke atu, tata ana ki te marae o te whititera o Rewati Marae. I raro i tēnei ture, te ture Public Works, kei te whakamahi, te kaunihera, i tēnei wā tonu nei, i tēnei ture, kia tāhei rātau, kia tango rātau i te whenua Māori, kia tūwai, taku mōheo he urupā, taku mōheo ki reira. Nā te whakahe a te kāwanatanga i tō pire, ai rānei, ka ki te tonu tātou i te tāhaitanga o te whenua Māori haere ake nei te wā. Ai, mihi atu ana ki ngā uri o te tau o te marae o Rewati tonu, e tohe ana ki tēnei
He raupatu whenua I raro I te Public Works ki te maunga, te awa, anō tēnei praka whenua puke atua. Me te whai whakaaro kei te haere tonu enei mahi tāhai a ngā tau e tū mai nei mo te kaupapa o te fast track tonu. Me maumahara e te Māori. Kei reira tētahi wāhi mo te Public Works hei riro I te whenua o te Māori. Nō reira ai, Ngāti Whātua ki konei, I tēnei rangi tonu, ko ai a pōpō. E mihi ana ki a koe I o whakamārama e pāna ki tēnei take kamutu I ki koe he raupatu tēnei I tēnei wānei nā te kauni hera o tāmaki makaurau. Ia koe kōrero ana mo te rau o te patu ko te rua rautau I te pakanga o te ika a Ranganui I Wainganui a Ngāti Whātua me Ngāpuhi. No era iwi e rua koe, no ena iwi e rua koe, no reira ai rānei ka tai atu koe a pōpō. Kamutu, mena e tai atu ana koe a pōpō, kei te rongo rānei koe I te a mai I mua I te rā nui a pōpō. Ai, ka haerea hau a pōpō, hei maumahara I waku taha e rua, he uria hau no hongi hika a te whareumu, taha Ngāpuhi, a he uria hau anō o muru paenga Ngāti Whātua. Nō reira ai, kei reira tonu te taimahatanga me te whai whakaaro kia rātau mā I tēnei parekura me te pakanga o mōremo nui hoki. Nō reira ai, kua hononga iwi, kua moe anō ngā tatau paunamu, engari a pōpō he rā nui. Hei maumahara I a rātau anō, taia a Ngāpuhi te haere tahi mō te whakanui me te aroha kia rātau mā. Ka re kore, ka rere ngā kare āroto a pōpō I a koe ka tai atu ki te wāhi tua I tēnei pakanga no reira, ko ngā manaakitanga ki runga ki a koe o tira, ki runga ki ngā uri katoa o Ngāpuhi me Ngāti Whātua I roto I ngā āhuatanga o te rangi a pōpō. Mihi ana kia koe te tuahine, I tai tinana mai nei koe, ki te kororo ki au I tēnei rā, I tēnei pai kororo o te karare kamihi te ngākau ki a koe. Tēnā koe. Tino paira wātu koe huhana, tino kaha koe ki te whakawāte I a koe. Ngā wā katoa, ki te kororo I ngā take o te wā. He mihi ana, kia ora rā. Waino re te iwi, kua puta I te matatini tā rātou kōpai waiata mo te matatini o te kāhui maunga I tēnei tau. Tērā tētahi tokorua I tū ki te matatini I tēnei tau nei. Ko rongonui nā tā rāua mahi I te taha o te kuru marutea. I nā rā hoki ko te waiata tira a taua rōpu e hia miriona mā takitakitanga. I kōrero a Rāniera Harrison ki ngā manu tioriori e rua o te kuru marutea. Te whakarewanga o te kōputu waiata hou. Ki runga I te wairu o te matatini o te kāhui maunga. Once we realised everybody felt it, even through the phone, that's crazy. And I was like, Wairua just doesn't stop. It's so real. E, ko taua wairua tonu anō I hau ai te rongo mo te waiata tira a te kapahaka nei a te kuru marutea. Kuia I tō ia mai ai ki te whakatairanga I te kōpai hou nei, I te mea hoki kua nui atu I te 5 miliona mātakitaki, horapa, I te ipurangi. You don't go to Matatini to go, yes, I want to be viral, I want to make Te Matatini's Instagram. 50 kapa of 40 people in each kapa or whatever, you do not think or ever expect that it's going to be you on the, like, you are the face. Ai rā, ko ngā kanohi rongonui o te matatini o te kāhui maunga kei te kōpai nei. Me te aha rima te kaumā toru katoa wōna waiata. Ko tapahi arā ki ngā kōpai e whā. Nā hakua te rongo nui e hakanati tonu nei te tokorua nei ki ngā tatangi o te whare karioi. One of our best mates, she is whānau Apanui hard. Yeah, she is like, she's from Apanui as well, but she is like ride or die. And if we do not support Apanui, she cut. Bye. Aren't friends no more. Ka noho mātā muri nei te kōpai hou ki te waiata a LAB me Karela ara kua kotahi rā. I puta I mua tata mai I te matatini o te kāhui maunga. Our waiata is all about us just coming together and being together. Ko taua kotahitanga anō. Kai te tino pūtake o te kōputu hou. E mau nei ngā kapahaka I tū, ki puke kura. There's either like pūrako or whakapapa or things like that, and it's put in such a creative and like fun way, but also still riding on
like the flow of Pākehā music. Ko ngā oro reka tua tini tini a te matatini. Ka piki tonu atu, ki runga, Raniera Harrison, te karere. Hei muri ake i ngā pānui hoko hoko, ai rānei ka whai KFC hō te hapori o Tūranga. Hoki mai anō ki te karere, ko ia te tino o ngā whare o rangaranga i Tūranga, hei ngā marama tata nei ka tūwhera he KFC anō. Nā, tata ki te 50 mano tāngata kei Tūranga e noho ana, nā reira, ai rānei he take o te whakatūwhera KFC anō. I puta atua Irena Smith ki Wainganui te Marea me te aha, hei tāna e tipu ana te hihiritanga. Nei te wāhi te mōro o Kaiti e hangai ana te whare kai hou o KFC. Me te mea kei ngā ngutua te Marea, tōna rongo. Well, I don't know if it's the happiest, but, you know, it's close. And it's good for Kaiti. It's got to be. He whare hauora tēnei i mua. He nui tonu ngā tāngata ka tai mai ki Kaiti, ki te piki ake i te maunga o Titirangi, hei ārai atu i te mōmonatanga. Mau te moni, mau. No. No good. Our people are big enough now. It's a disaster. Yeah. If you know what I mean, everyone's going to be... 56 o rau o ngā kainoho o te tai rāwhiti, he Māori. He toko maha o rātou ka noho ki Kaiti. But it would be good on this side, yeah, because one KFC, sometimes it gets overloaded, yeah, the other one, so yeah, it'd be cool. Kari he pai mo te hauora o ngā tangata konei. Kei whia tātou tākuta, ko tērā te whare o ngā tākuta. He whare kai rongo nui a KFC ki te puku o te taone. I te nuinga o te wā, ka tai atu te rārangi waka ki te huarahi matua. I etahi wā, ka pau katoa, ngapi kaukau. Ina te reka o te kai KFC ki ngā kainoho o te tai rāwhiti. Because everyone loves KFC, eh? Especially on a Wednesday when everyone gets paid low. Everyone loves KFC. I do. Kaore kore, ka pēnei anō te hia kaia te hapori nei i te tūwheratanga o te KFC hou, anga marama e tū mai nei. Irena Smith, te karere. Koe nā a tātou kohinga korero mo te rānei, kia ora tātou katoa.